Ka HANM West Giant Hills District Kalapan pa ka jing sngo benyaw halor ka jing telat ki bor sarkar badikmi ya ka surok Jowai bypass. Ha ukurwa balapha ka HANM kalaong bakat kum ka RTI ya kani ka surok lamang hadu khatlai point knep san krur tingka. Hindray tang hadien kat tu kani benai baladap ka jing maramat ya kani ka surok kala julor no bat kala keno badena ka jing teritorti u kontraktor ba pentre ya kani ka surok kabalawan ra ru ka jing e kinong late nongwan. Ka HANM ha ukurwa kala dawa ban maramat ya kani ka surok hadien ka ayom slam balada ki bor beripet kim shimkya kaseng ka shim da ki weipat kilenti pan pensuk ya ki pat ba. Ngi ni kaliang ka HANM West Giant Hills District ni don hang ni ha Jowai bypass bat ni iba uni surok ula sniu haduk kata-kata ha barok sileter uni surok bypass. Katkum ka RTI bengilayo lum ba uni surok udai benne haduk san snem handrai kum bengi i tang kendiat por hadin balak depan pentre uni surok menta tang kendiat benai ula sniu biang nakadau ka kejing tre torti kejong kontraktor tengi ni kaliang keseng ni doa ya gibor badai kemi sorkar ba kendai ban par marmot no klo uni surok tang sidap ki benai slap la da sorkar kan pensngap ya ga jing doa jung ni keseng ni ne liang keseng imban se ban simpat dewai kesin jam bat nin kang no sendon yo uni surok